teman-teman. Di sini ada badut mampang yang lucu, teman-teman. Ingin makan es krim yang lezat. Wah, kira-kira akan berubah jadi apa setelah kita kasih es krim ke mereka? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai, let's go. Nice. Wah, badut mampang Boboiboy berubah jadi badut mampang Boboiboy es, teman-teman. Oh my god! Wow! Just like a Sunday, we must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. Relax the blaze the fire, make it condemn. Sekarang giliran badut mampang Mario Bros, teman-teman. Wah, badut mampang Mario Bros berubah jadi badut mampang Boboiboy Halilintar, teman-teman. Relax the blaze the fire, make it condemn. We must rock the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must. Sekarang kita lanjut di badut mampang Ipin, teman-teman.